Dobar dan i dobrodošli u Zenzaciju, moje ime je Ivan Šarić, ovo je Tomac, standardna postava ovdje. Prije nego što počnemo, prije nego što vidite onaj klip, Zenzacija, uznemiravajući videoklip se širi internetom, ako ga niste vidjeli, pogledajte ga sad. Samo da upozorim ljude, prolazim tu pored Konzuma i neki lik, onak freak, mi je prišao i kaže kao ako ga primim za pimpek, da će mi dat smoki i kolu, ono. Pazite se, to je bilo točno tu, uglavnom ima bolesnih ljudi, čuvajte se. Sad, puno stvari na internetu zna biti lažno, pa Tomac i ja smo otišli do Konzuma i uvjerili se da taj čovjek uopće ne postoji. Ovo je 7. od 10 epizoda Zenzacija, najbolje, najgore od interneta. To sve puknemo, Tomac nešto izmontira i onda pusti najamnu špicu i mi krećemo u emisiju. Let's do this. Imamo odmah giveaway u početku, o čemu se radi? Call of Duty Modern Warfare. Mi imamo kod za tu igricu, kod za kod, pogotovo ako igrate PlayStation, ja mislim da onda kod i baš vrijedi. Call of Duty Modern Warfare. 4-znamenkasti broj puta 3 koji se ovako ovdje nalazi, ovo nije pravi kod, tako da ne možete ga utipkat. Biće pokazan tijekom emisije, bit by bit, negdje. Tako da morate pogledati cijelu epizodu. I onda, ako ste prvi, utipkate to i skinete novi Call of Duty Modern Warfare. Sve zvuči bolje kad si ljutiti Britanac. Call of Duty, pucačina, poznata i ako ste gamer, znate za nju. Call of Duty Modern Warfare. Vidi, ovaj puca u njega i oni pucaju u tebe. I onda pričate jedno s drugim, bacate bombe i granate i pucate. Uglavnom, pucate. Fuck no! Fuck no! Fuck no! No! Pamela! Ne ta Pamela. Svi ste vidjeli Pamelu. Pamela se prijavila na Super Talent i osvojila je prvo mjesto za Super Anti-talent. Tomac, pusti klip. Ona te dira prstima, ona ti šapće pjesmama. Pamela je jedna umjetnica koja je došla i apsolutno pobjedila u tome da je falila i ton, tekst, intonaciju. Sve što je mogla pogriješiti, pogriješila je. Žiri je davao iksiće po iksiće, kao što vidite. Belman je biti najveći sadist. On je bio kao, ne, sad ćete svi u ovom uživati. Šuputici je zvonio i zvonio telefon. Pitam se, ko te zvao? Preko ramena, kao da misli pogađa. Pamela, iskakala si iz matrice od početka do kraja. Skontala sam. Pa kako? Skontala sam. Od početka do kraja si bila out. Skontala sam. Mislim, žao mi je, znaš. Skontala sam. Ispadala si iz matrice. To sam skontala. Osjećam se usamljeno. Pamela, by the way, ima svoju solo stvar. Mi smo ju iskopali. Svatko u životu nosi kriv. Nedostaješ, ono baš nedostaje. Ne ono ko što inače ljudi nedostaju ljudima, nego ti meni ono baš nedostaješ. Dakle, tekstopisac, svaka čast. Martina Tomčić je pitala jel ona ima dobre prijatelje i familiju i da li je iko rekao da ona stvarno ne zna pjevat. Pamela, ako ovim putem gledaš, stvarno ne znaš. Mislim, i ja bih htio biti Victoria's Secret model, taj tajni model. I ide po pisti, a ne vidiš ga. Uglavnom, Pamela, ovim putem, zabavna si. Svi koji su ti rekli da znaš pjevati, da se trebaš baviti s time, to ti stvarno nisu prijatelji, to je Martina Tomčić bila u pravu. Svi koji su ti rekli da možeš to popraviti, ne možeš. Ja bih htio igrat košarku kod Dino Rađa, ali ne mogu, jer nisam Dino Rađa. Ni Dino Rađa ne zna igrat košarku, inače bi osvojio NBA prsten. Uglavnom, jesi skontala? Skontala sam. Svaka čast, Pamela, na trudu, u svakom slučaju, jedan aplauz za tebe. Svako u životu nosi svoj križ, a Pamelin križ je da ne zna pjevati. Dobro. Iskreno ne znam više kog se bojim, rađe ili nje. By the way, prvi kod je već bio tamo. Ako ga nisi skužio, vrati se. Ti ćeš ljubav drugoj vrati, ovu školu ja ću plati. Svatko u životu nosi kriv. Idemo dalje. Ne znam što je ovo. Kad smo već kod pjevanja i antitalenata, Ava Karabatić je zapjevala sa Pernarom. Ne znam što je ovo, ona je obučena u vraga, Pernar je obučen u Pernara, što je još gore. Kako zove ta pjesma?
Ima li nade za nas? Ima li nade za nas? Pernar. Borim se već godinama da nemam o Pernaru fore, ali sad moram. Pernar u biti pjeva isto tako kako vodi svoju politiku. Pernar je isto falio apsolutno sve. Ima li nade za nas? Ja se nadam da nema nade za tebe. Znači, ovo je saborski zastupnik. Ovo nam je država. Ovo je čovjek koji govori da su cjepiva loša. On je biti dokaz da cjepiva ne rade. Pogledajte. Pa nije ni čudo da zagovara to. Nisu ni drugi zastupnici ništa bolji, nemojte me krivo shvatiti. Što se tiče politike, ja apsolutno mrzim sve političare. Pogledajte HDZ-ovog Brčića. Bačiću, ne Brčiću, jebem ti. On se naslušao toga, svi mi u Hrvatskoj govorimo, u Saboru su govna. I on je rekao, ja ću tome stati na kraj. I on je doslovno tražio govno. I što je najgore, našao ga je. Pogledajmo u biti što je to Bačić našao u svom nosu. Što je to? Približi, zoomira. Pa to je Boris Vještac. Zalijepi ga je ispod, tako da opet govna ostaje u Saboru. Ne znam što je gore, ovi koji legalno ili ilegalno varaju ljude. To su ljudi koji imaju 14, 15, 16, 17 tisuća kuna plaće. Nisam bio ni ljut što on kopa svoj nos. Nego, frajer ne zna ni kopat svoj nos. On ga ne traži. Znaš da ga moraš naći, pa ga skineš, pa ga izvadiš. Dobrodošli u tutorial kako kopat svoj nos. Brčiću, nadam se da gledaš. Bačiću, ne Brčiću, jebem ti. Bačić, nije, rekao sam Bačić. Brčiću, nadam se da gledaš. Gle, Tomac, iskreno, šta nam se može dogoditi? Ovo je onako 7 od 10. Zaštitari dolaze. Evo, opet nose Pernara. Nosi me. Na ovaj mail, @ivanšarić.hr, slali ste svašta, dobili smo svakakvu poštu i hvala vam puno. Od 100%, 20% je bilo jako ružnih pornografskih filmova. Možete nam apsolutno sve slati. Ja bih vas samo zamolio, ako može biti što veća rezolucija, možete nam čak i vi transferom slati ili linkove s YouTube-a, jer kad pošaljete video od 1 megabajta, mi to ne možemo iskoristiti. Dakle, dobili smo jedan video, hvala puno tebi što si poslao, bling! Bačić, nije, rekao sam Bačić. Pogledajte ovaj video. Ja tu živim već 20 godina. Sa 4-članom porodicom koji se tu nalazi, nas smo negdje 18 u ovoj kući dole. Jesam dobro čuo, ima vas 14 članova porodice. i 18 ukupno? Da. A ko je još četvrto? Pa imam sina, snaje, unučići, razumeš, 18. Ja imam 4 sina, 1 ćerka i 19 unučića. Cigonometrija! 4 člana i 18 ih je. 18. Sina. Jesam dobro sve. Ako imamo 4-članu porodicu, a 14 osoba, a to je jednako 18 u kući, s tim da su 4 sina... Čekaj, ima ovo smisla. 4 sina... Čekaj. 14 osoba, ali ih je 18 u kući. Riješit će ovo. Ako netko ima 4 sina i 1 ćerku, to znači da ih je 5. On plus žena jednako 5. A 19 unučića. Neko se odi međusobno jebe, zato ih ima i malo i premalo u kući. Ako znate rješenje na ovu jednadžbu, ovo nije ni jednadžba, šta je ovo? Ovo je jednadžba. Ovo je jednadžba koju morate riješiti. Ko ovo riješi, pošalje na ovaj mail @ivanšarić.hr i možete osvojiti kolo i smoki. I ne trebate dirati tuđe pimpeke. Cigonometrija, riješi cigonometriju. Makri to. By the way, drugi kod je upravo prošao, ne znam da li si ga skužio. A sad je vrijeme za poznatu rubriku Vijesti svijeta ili ono što nosila skrivenu kameru da vidi koliko će ljudi joj pogledati u grudi. Amerikanka je stavila skrivenu kameru u svoje, Isuse Bože, jako fine grudi. I hodala je okolo i svi su apsolutno gledali u grudi i imala jako dobru poantu, osim da su i Batman, i psi, i ljudi s plakata, svi su gledali u grudi. A poruka je bila da provjerite svoja poprsja žene, zato što rano otkrivanje spašava živote. 40% dijagnosticiranih karcinoma dojke otkriju žene koje osjete kvržicu, pa je uspostavljanje redovitog samopregleda dojke vrlo važno. Ali mi imamo nešto čak bolje od Amerikanke. Ida Prestir je napravila super foru, napravila je video koji je bio jako šeran, kako se samo pregledati. I ja iskreno nisam znao, super, pa se istegneš, pa staviš, pa ovo, pa ono. Žene, u ime svih muškaraca, mi vam želimo reći da jako volimo vaše grudi. Toga čuvajte ih.
To je jedino što imamo još u Hrvatskoj, a da išta vrijedi. Sve drugo su ili prodali, ili Ivan Pernar kaže da nije dobro. Čuo sam da se jako puno žena boji pregleda, jer kao mamografija zrači. Pa ćemo sad nazvati Natko Bek. Natko Bek je inače health influencer i radiolog koji radi po svim bolnicama u Hrvatskoj i svijetu. Pa ćemo ga sad pitati što on misli o tome ako mi se javi. Ako se meni netko ne javi već treću senzaciju, ja ću se rokniti u glavu. Meni se nitko ne javlja. Natko! Kako telepatija, reci. Bok, slušaj me ovako. Da, Molim te, u senzaciji si by the way. Ozbiljno. Slušaj me sad. Sad danas sam gledao baš ovo od prošlih tjedana, prosti da. Slušaj me. Pričamo o mamografiji. Jer možeš ženama objasniti koliko je to u biti malo zračenje? Ono što si meni sa katodnim cijevima objasnio. Da. Znači, mamografija kao takva, znači 4 snimke mamografije su manje ili skoro isto kao jedna snimka pluća koja je najmanja zapravo doza zračenja koju primjenjujemo u dijagnostičkom zračenju. I ona se može usporediti sa jednogodišnjim izlaganjem one katodne cijevi stare od televizora koje smo prije svi doma imali, na primjer. Ali ono što je najbitnije je znati da je to minimalna doza zračenja koja je manja od godišnjeg zračenja kojeg primamo iz okoline puno puta. Dakle, pozovi sve žene da paze na svoje sise, molim te. Ja pozivam sve žene da paze na svoje dojke i da idu na mamografije, sve žene iznad 50 obavezno, sve žene iznad 40 s faktorima rizicima, da idu apsolutno na mamografiju i na ultrazvuk. To je to. Hvala ti, Natko. Bok, bok. Ne mora čemu, bok. Vi koji ste pisali grozne komentare ispod tih videa, vi se stvarno trebate sramiti. Hvale vrijedna akcija je ispašavanje sisa. Ko ne voli sise? I žene i muškarci, svi volimo sise. Trebamo čuvati naše sise. Ako ćete pisati loše komentare, pišite ispod senzacije, ne tamo. Nemojte pisati ispod senzacije, nemojte. Pišite lijepe komentare. Što se tiče vijesti svijeta, sad smo imali muški dio, odnosno pokazivali smo sisice. Sad je vrijeme za ženski kutak u senzaciji. Oh yeah. Zašto u Australiji ima jako puno požara? Australski vatrogasci su i oni od 93. snimaju svoj seksi kalendar koji onda prodaju i već su skupili 3 miliona australskih dolara u humanitarne svrhe. Svi ih vole, pogledajte ih na što liče, to su vatrogasci koji hoćete u životu krafnu pojeli nisu. Burek, pogledaj, ovo je užas. U biti, ja čak kad ih vidim malo preispitujem svoju seksualnost. Pa u Rijeci pokušao dignuti smart vozilo i kad kažem pokušao, mislim pokušao par puta, onda su ga razbili, onda su mu čak stavili kaznu jer je razbijen smart u Rijeci, užas, tamo se kažnjavaju razbijeni smartovi i to je otprilike to. Idemo na sljedeću vijest. Ubrzo ide treći dio koda, ostani uz senzaciju. U Grčkoj policija prekinula prikazivanje Jokera i iz kina izvela 19 maloljetnika zato što u Grčkoj niko ispod 17 godina ne smije gledati Jokera. Ako niste pogledali Jokera, fenomenalan film, pogledajte Jokera. Ako ste maloljetnik, nemojte ići u Grčku i gledati Jokera jer će vas očito izbaciti. I tako evropske zemlje funkcioniraju. Ovaj video smo isto dobili od fana. Dok se Grčka brine oko toga što maloljetnici gledaju, Vučić nagovara maloljetnike: ne pit pivu, rakija je prava. Popiješ ti nekad, Luka? Još te nadaju. Za sad. Rakiju ne, ali pivo da. Bolja ta rakija nego pivo. Ja već pijem rakiju pomalo. Ti piješ rakiju pomalo, a? Baci kosku. O, ali si jak. Mi imamo predsjednicu koja pjeva, a oni imaju predsjednika koji nagovara male klince da piju. Ali, da sam ja u Srbiji, ja bi pio. Nama to dobro ide. Mi se ne stidimo za razliku od drugih. Giveaway! Tomac, baci mi! Prošli put sam pitao da nam šaljete mailove na ovaj mail @divančarić.hr da osvojite moju kožicu, plivajuću kožicu. I vi ste slali, ali do sad su nam čak stigle neke razglednice. Imamo 2 razglednice. Jedna nam je došla iz Novog Sada. Slavko Bučko, treba mi kožica da mogu plivati u krug. Na veze, Novi Sad nas gleda, bravo, osvojio si. Ali imamo još jednu i podijelio bi to još jednoj razglednici. Druga razglednica je došla iz Hobucad, ne znam koji je to grad. Treba mi kožica da se ne moram natapati i čekati da sama izraste. To je Aleksandra Bučko. Pa ovo je familija Bučko je osvojila Šarićeve kožice. Znači, jedna je Novi Sad, a druga je Hobucad. Slavko Bučko i Aleksandra Bučko. To su ili brat i sestra, ili muž i žena koji će se zabavljati uz moje kožice. A sad giveaway kondomi za cipele, iako je Lovro Petišić htio moju kožicu, ali dobit ćeš kondom za cipele. Lovro Petišić je inače sfera, tako da njemu čak
I treba kondom za cipelu jer druge kondome ni neće koristiti nikad. I napisao je treba mi za frenda, ja i on ćemo po pola. Eto, jedan tebi, jedan frendu i na aferu ste najveće face. I to je bilo to od Zenzacije, hvala puno što ste bili s nama. Ostavi komentar dole, lajkaj, subscribe-aj se, please. I ovo je 7 od 10, još 3 epizode i onda ko zna što će biti. Ako vi budete dobri prema nama, možda nam produže ugovor, a možda i ne, ko zna. Pogledajte i drugi sadržaj od 24 sata, čisto da vidite koliko su oni loši, koliko smo mi super i da Zenzacija treba nastaviti. Hvala vam puno, ja sam bio Ivan Šarić, ovo je Tomac. Još uvijek smo Ivan Šarić i Tomac, ali smo i bili. A sad, trenutak zena u Zenzaciji. Vidimo se za tjedan dana, da? Vidimo se. Tomac, zašto se smiješ? Tek smo počeli. Call of Duty Modern Warfare. Ja pozivam sve žene da paze na svoje dojke i da idu na mamografije, sve žene iznad 50 obavezno, sve žene iznad 40 s faktorima rizicima, da idu apsolutno. Let's do this.